Maloi lau mali e hau e ki mulele e tonga ko toa pe fia ki taritali lele ki mo tonu, ki mo unia ngongo me le te o tonga uluang ki me waka mafo ki televisione tonga ki he hoani. Wakai ko ki ngahi ulu i o ngongo. Whaingata ia e kai e wawe ko ia hiki ki toa e ngahi to tongi koloa mea to koni, koloa lolo me ngahi seve si o toi mama whangi i lora tongani. Whahako i he aho ni programa taratala noa ka taha malu i pasiki po tunga we pa anga me ngai kupu whikau aki ki ngai whonga ke mawai hangai tokoni whapa anga ki he whatamaki. Pea mahina mai eni ka toko nima pea kuna wei pā ki whawufunga ka kai e maaha pai tahawa hiri ia ai tāpu ni le sisita i he whiawhini. Ka koe wakairiwa eni ki he whaikiki. Ko tāpuni e ahoni e ofise ko wana haapai e hono whotu o e kau kandidate ki he whirisi e wāhinga whiri haapai tahawa. I a ngonga tuku mai ko e kau kandidate toko ni mana nau le sisita, ai aku kau ki hena Saimone ka pe taua buki me whilemea, mo ale whinau me hifo, sione whinau tapu me holopeka. David atu i plotu vi, ai aku iloa ko vi mahi me pangai mo David a waikona me uiha. Ko e whirisi i mo atu ungai i he whima au ke whetongi e whawufunga malolo, ki he whalealea ma ai wahinga whiri hapai tahawa bili mano pangai whaosi ula hingano kone pekia. E whahoko e whirisi ini i he aho to opule lulu kohono uluaki o Septemba. O guangolahi au pito ki ngahi loto whali kotoa ai tonga ai wawe ko e hiki ki tōpe e totongi ngahi koloa mea tokoni, koloa lolo me ngahi seve si o toi mama whange i he lolo tongani. Ko e whaiki ko tala no ko ia mo senolita tui vai. Ko e mea ko ia kua ngō, ko e hui ke ngahi koloa ko ia o ko me mei ngau e whakaaho aki e kakai, o hange ko e puha moa, fo i maa, pensini me ngahi koloa lolo, mo ngahi koloa ke he pē. O ku mahino ko e makatu unga ai lahi ngahi hiki maa olunga ko ini, me he hiki ko ia koloa lolo ko e hui ke ngahi wesea whakamāman lahi. I hei whakatala noa e ngonga le te o me televisione tonga ke kakai e whenua, nei pehea e akanesi punai waha, o ku hoko e hiki e koloa mea tokoni mo e koloa lolo, ko e whekau ia ki he kakai tonga ke oa e whawhalala ke ngahi mea tokoni o mai mei toa puri anga, ko e hui ko e whenua mahu eni o tatau pe i uta pia mo o seni. Ko e ngahi o ko lawa ke mao ko i he hiki ko ni ko e ngahi e koloa me ngahi mea ko ni. O ku wongo e au ia o ku fuulahi. Pa ku taimini ku si e ngahi mea wha ekonomika. Pea ka koe mea taha ko sa iai. O ku hanga wha ai au ke alau ki uta o toi ngou e ke toi lahi ange. Uhinga ke ko hiki ko ne puha moa. Lava pe ke kai pe ia la ipele mo la ilu ta ekiki pe ia. Vesta polo ko to lahe te mata. Uhinga ke kai mo uilele. Ko e taimini ulahe mate he taimini. Ko net pe ke kai tonga mo me amai ko tau vesta polo eni o ku ko tuia ko ia mo uilele yang e ko uta ko tahi lahe ngahi mea ke mau mea ke tau kai ai. Pe aku sai mo tau welfare. Hange ko e mama kalasini ko te elango mo mea. Oku lahe pita whanki mea pehea ke tau ngawe aki. Kwa ko uhila pe. Lava pe tokon ka tau toka pau ke maha paanga ke totonga ke uhila mo mea. Lava pe whanki mea ia ko ia ke tokoni ka tau tolu he tau noko koi api. Ke te pehe ke fuwhia mau ha mea ki he maa mo e ngahi mea ko ia. Pea ko e tokoni at pe ki he kakai e whonua ke nau o ma kai mo ilele mea kai mo ilele. Alu ki uta alu ki tahi. Maa ko kai ko e whai mea maho inga e ua ko usai iai. Alu ki uta alu ki tahi ko e mea ia maa e mo ui ai. Pea toi mo uilele mo sino iai. Lolo tonga ni nei pehe palata sahawea ku mahino pe ai hiki ngahi koloa ko ini, ko huke ngahi wesia tamaki ko viti tāhiwa pehe ki he toi hiki ko ia e totong whileti o e waka. O wonga pita whake wesia ko ni ko ai hiki ngahi koloa i tonga ni. Kau tau sio whaki ko e parparima whake taimini. Uhange ha domino effect pe ko ne lave pe tau pe ko hiki pe ko lolo hiki pe lolo hiki pe ko to ngai ko la nga tau hange ku tom io ai ko ne connecting ai me ko to pe ai tau se ta to ko ne hiki pe lolo hiki pe ai uhila tau se pe hiki ngai ko loa ko hiki fereti he ha o halanga vaka ka ma hiki pa fo ke hiki ai me ngahi se ves ke he pe ai tau se atu ta fito ke covid to la ngai
ngahi whakamore ka mai ngahi ngahi whamore ke pe ek tau sio e pau pe ke whakausinga mai whakamore ko ia e fuha pe he customer pe ko e toa taha whakatau e koloa. Ko anga lewa ene wakai a whiiloa ki ta ofi ke hiki o toi mama whange ngahi koloa, ko uia e ngai whamiri o i kai toi lawa o whiau e ngai whie mau whakaaho. Ko anga koe wakai ke hiki ki tō ko e pure anga ngahi koloa, uia e uesia lahi e kakai. O maka tuunga whuke uesia ke tō lalo e whunga e whunua. Neongo ku tō lalo malo mo muri e nau tokoni mai ke nau ngalanga i hake ngai whamiri tau taha. Ka koe ke tau whaalawa e tau tolu ke tau anga ka kei anko e kau ngau e whapure anga. Kau ngau e kotoa peka ke nau lawa ke nau o whiau e nau whemau ko koe ke ngai whamiri whanau a ko inga ko hiki ki tō koni ku whai. Kai kehe o kutuia mo ia ta via, o kutotonu koe ka veinga eni ke toka ngai kina lahi taha ki ai pure anga. E tala noa fuga ni ulahe kakai au, nau pehena toko hiki whaka mamanu lahi, Kau koe ke kau e whamanu lahi e ke koloa. Ko kutui lahi ka pane nai ofa pure anga ia tauto. Ke ua tinau hiki wahenga e hiki koloa, hiki tute malunga. Ka koe uhinga whako hiki whamamanu lahi ko whaipike he lolo. Tahape. Koe uhi lahi ang mahape mo uhi lahi ko ngā ke lolo. Kana tonu whake whakapono, ko pēha ko pure anga ka pane nau ofa ia tauto ko tui. Heka ki nau hiki wahenga nau tolo. Tonga e tautu tāmaki. Ko nau hiki wahenga nau tolo. Whakau li tahape koe. Tolu ke tau te whakatau koe. Tolu ke tau langa tau ki whare koloa. Ke tau mau mo ibe whamiri. Mahino foki koe hiki a totong koloana e tuku mai a ngongo tuku atu me he pure anga i hubiki ko osi. O nau tokoni o totongi ai konga e totongi ai koloa lolo. Mai a ngonga leiti o me televisione tonga, ko osnoli tātui vai. Ko hike lahi ngai we sia me ngai whatamaki whana tula aku hoko i he whanua tupu me he whiriuri waki o e ea. O ngā onuai e wa anga e whaskeritani Pasifiki pe PIFS i e whingai aki mo i kautaha malo i Pasifiki ko e Catastrophe Risk Insurance Company o whakahaukai polo kalama tala noa ki ngai whonga ngāwe moha mea ngāwe e malawa ke tokoni e whapaanga aki ka kai e whanua i e hiriangi pe he whatamaki whana tula. E whamatala pule lahi kautaha malo i Pasifiki pe Pickerick a halotu palu, ko e hiri eni a hono tali e pule anga hi tau ko si e tohi hala whanonga ki a paanga malo i ke ngai whatamaki i whanatula. Nā ne pehe kai tohi hala whanonga ko e niu kuha mahi noi e ngahi paanga tokoni ke e tokoni a aki ai ka kai e whanua hili ha whatamaki. Pea ko e he tohi ko ia, po tohi hala whanonga ko ia, au ne hulu mai ai, e ngahi area, e lawa pule anga whenga ke mau mea se niti. Ke tokoni i a hono teu, hono to e whamalohi ange, pea lahi ange sirini ke tokoni, ki he taimi koe o ku hokai koe osi hili ange ose whatamaki pe wai ki se niti ke ne tokoni i apura anga he taimi unau whai e ki ngā oe koe ia. The relief and response, immediate response, post-disaster. Sai, ko hinga mau heni ai, kono whainga bege pou e ki whai ngā oe apura anga, mo u kautaha ke he mau heni me he region, e mau mai o wahe atu. O kia e ngahi instrument, pe ngahi disaster risk finance tools, o ku whainga maari, me Pasifiki, he tokoni e whai whakau koe ni. Nā e kai whaki ke kaua tō ngāni i tokoni pa anga malo i mai e kau taha malo i e Pasifiki o mga tuunga me heongo tōto o ni ngā ue pe ewa, nei whai gai whi mahino aki e kau tahani. Ai agoi ngahi we sia pe me sai koloni, me we sia me ha mofu wike ka akuni whatupunga i hape au kula, ka agoi whatamaki ne hoko i sanoa li kai pūna i ai mo unga whi, o ni whatupunga i ai hake ai pe au kula o mga tuunga i ai kai kaua tō ngāni i he tokoni ko ia. O malotonga ngau e tai mini ke nunga ke whakarere, hangai me au tono nou he hanga he di whiriria ke ea. O te whakawawe ange a ea, ai a wha mo mea ngai whakatamaki peke te lahi ange, pa te whakarutamaki ange. Taim tatau pe, o mautoele whotu me mautoele tai mini malotonga ngau wawe ke ai hanga he mea ngau e instrument, ke si o whaki ke taimi o whae la la a, mo taimi whae hata whea. Ka ulotonga whae ngau e lahi ke ai, mo amanaki pe, e lawa kotoa, i konga ki mua tauni, mo konga ki mua ose tauni, mo konga ki mua tau fo. Ai ko te fito mau heni, o kia ngai mea ngāwe ke ngai different types of instruments, financial instruments, ke mau toko ni ai atonga, o hono whakahoko pe kono implement in our strategy ko tare ka peti.
Lodonga ni na me afuki heni ai eki minista le ole o e potunga o e paanga sa miu vai pulu o frava ai kamataanga e polokalama talatala noa kuini. Nā ne mea ku whika tolu anto ngani i mamani i ngai whanua ku tuula vengo fua au pito ki ngai whatamaki i whanatula. Ko e wha amu lewa, ke toi mateu te wangi ngai kōpō whikau aki ke uhika hoko whatamaki i ka au, ko osi maupe e kau taha malu i Pasifiki ke toko nia anto ngani hiri ai whatamaki. Kei geka fuafua taimi eni ke e whahokai e porokalama taratara noa koini i tongani, o ku whingai aki heni e waanga o e whasekiritari e Pasifiki pe PIFS, i e programa ngā ue tu uloa e Pasifiki pe heiki he kautaha malu i e Pasifiki ki ngai whatamaki. Mo i waa ngā ue e pule anga whatataha ki he whakararaka pe heiki he programa ngā ue o ku whamalu malu i he kautaha malu i e Pasifiki mo i potu ngā ue e paanga. Nei mea whoki e programa ni a Eki Frederica Whatawhehi o la paha tuita me he potu ngā ue e takimamata. Kau gei me kau pule lahi i ngāhi potu ngā ue e pule anga. Kau whawafonga me ngahi hoa ngāwe whatibra me tika me ngahi kau taha kehe pē. Nengongu kei whangongo pē e kai ngā tonga ku nanu fo owai no sila ki hatali e pule anga whikau aki me tohi tangi ko os whahu watu ki e whalealea no sila ki hatala ofa ke nau lava o no fofonua. Kau iai pē e ngai whonga ko osi whale i e kau taha e kau ngawe tonga ki he mo ui pē koe a ki he uho. Ke nau whahoko kai malawa ke nau wa uai ki he tu ungai malawa i ke nau nofo whonuai no sila. Alice Tupo mo e whaigiki. I e whamatala i pule lahi koia o e a ki he uho ma ka ko walu pai late, nani pehe ai koe lawa ene ta o e ua hano whahoko ngā ue koe ni, mo ke i whakaongongo pe ki hatali no sila ke kau tonga koe nau nofo ova i no sila, whe unga me toko wafe ni mangi au, pe au kufuufua loa. O ku tokanga kina ma ke he aupito e kau taha koia a ki he uho ai ka inga tonga nau nofo ova koe no sila, ke mau hanau whainga maali e ke nofo whanua pe he ke ono toko nia ki nau tolu, o nau whea mau toko ni ma tuunga me he whainga ta ia whapa a ngā. O ke ai pe whare i whai ki nau tolu wai whanki whaunga pe tai mini ke whainga i ke whakalao e no whoka pau ova. I la koa nisla ni e la whan question ni wai ko ngai with section 61, lao immigration ni ko for section ko ya de lava whakalao i tama nofo ova ke whakalao e toku me iai lewa a ene whenga ko ke apply ke pepa po ko visanga au po ka hafua ngai mea pe ka e mau ngangau me ke inga hi mahi na mga ta'u ne ua koe ni ko se kai to lahi ai o si ma o na visanga te o te pe ke ko le pe nofo noa I foi fonga koia section 61 ne he ai hangina ki mata ko fua pe ki foi ngo fuang le wa ngo me ai potu ngo ke unga ka kai nga ko na lava na do o fai fangi nga ga wai pe fa nga ko na no pe na do ta pe a pe haola nga mo fai ko ni ku ko no ni fulo ko ta le o fai nga ko ni ke pe he mai e hasta la ofa pe lu kai ki fa hasta la ofa ko ilo pa ko e au ko tala no mo ka fon fale le am da ina to ko na pure anga o ku ka we tala fa I fo me fainga ta pito ke ya to ya la ke pure anga Tani toi whamala ala ke ola koia o ngā awina na whahoko whahua tu ke whare lea pea o te eki ke iai mai hatali ai pule anga no sila ki ai. Ko anga whake siwa sa mi ko tau te te wa whaken ke whiri whiri tau fo opa ku me ula ke te ke whiri pe ua ke ai ko minista fo o ni ko mai koe ke ni whetongi minista mo tu hana ki anga ko ki tui ki he whainga ko tau ko si ka ki ngata pe COVID mo ngai mea pe lai fulai pe mahalo I ngā ue pe tuai ai lava ke whahau katala no leo na te ala te tohi mo hafa ngai mea pe lai whahau katua nai tuai abu te pe ngā ue mai mea na kore mo tena ko uinga ho te ke tāpuni mai ke pehe mai iga I koe ki tari toi tangi. Ko ngai mea ko ke viritaki ai peke ngai mea ko ni na te mawa ngai supporting mo ngai mea pehe I tuko ngā ue wha whakapure anga na asi lava toko ni atu ahe ko ni. Vai kai pike tuku e whenga ni ai ko whonga whaka tohi tangi whakenu mau alo ai. E ai whonga tahu viviri mai ka tama me ta whako e Green Party na taim ki whahalaka mo ngai mea. Te kei ki mawa uhe tunga koe. Agora mo nia te kei ki he kei ki ose ngā ue koe ni ka ore wape ku mahatari ku whawhi maari. Pakabau koe te mau alo au ka tunga whate alha. O wiki maha ka kai ki maulaka ki
ki whare area o te nofo ai o tari ke o mahatari toko e maha koe te unga hoko ia te maua o ai. Nei malawa whahoko e whatara noa pule lahi koia o a ki heu homo e minister koe pot ngawe ki ngai ngawe whaloto whanua Sengsta Saulala koe wakai na lawa e pule angatonga o tokoni i a whahinga whaunga e malawai ki tokonia e kautonga no whaova koe inu sila ke nau lawa o no whanua. Ma e ngonga le teo mai televisione tonga ko au Alice Tupou. O kukei hoko tupe e ngahi a ahi whatipometi ka ai eki palemia hua kawa miliku. Ka koe eki minister ko mea ko ngawe ki ngai university i tau puleanga. Koe whenga ki a ngai whainga mali ma e teo whotu koe university whawhunua. Ne me atua i eki palemia i he ahmo ni te wikini me fisiki no sila o ahi ki University Canterbury i Christchurch. Ke whotu uha wawhinga e aki he teo whotu koe university whawhunua ai puleanga. Senoli tato i vai me whaikiki. Nā e taritari hua kawa mei li koe pule a koe university pe koe Vice Chancellor ia, pala Professor Jerry Lee de la Rey, o whakahoko e tala noa ki ngai whingawe aki me pule angatonga i he ako, o whakahoko ai e tala noa ki ngai whingawe aki me pule angatonga, i he ako whawhai ako nesi, ako ke sektoa o e wholautahi me tautai, pe he ke whililiwa ki o e a. Ne kau foki i he kau mui wholau ke eiki pale e mea e pule lahi potunga e tautai to ke tātui kolonga hauhala fihi. Koe tā fokia i he kau ako tutuku o e university, aia ne maumi ai hono mata i tohi to ke tā i he taua noa tahani mā. Mahino pe foki nei os iai ngahi whakatahata tau ne whakahoko e he eiki pale e mea hua kawa mei liku, mo i ngahi university kehe inu usila i he wholau whatiplometika kehe ia i he konga ki mua o i tau ni. Lolotonga ia nei me atupe a eiki pale e mea o a ahi ki he etu Pasifika, o whamalo ia e toko ni lahi kua whakahoko mai ki tongani e kohili, pe e ke ne tu ke kaha o me hoko hoko atu e ngai tokoni me i he polokalamani. Ika i ko ia pena te mau whenga maalia i pea eiki pale e mea ki hataratara noa me community i tonga i he tawha aki saute o Nusila i e whiawhi mōni te. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko asnuri tātu i vai. Pea me whamau angalahi ko tau te ngai bōpula ta ua mo i mahina e ua ai matapule fisi tau tolu walu ko o sayasi naulu matua. Ke ne whatupa lawe a mamafa hokai e malolo i matapule ko musa ati whalase i he tau kōsi. Kono tau te a eni e tu i whamau lahi mai Kolowiten a o sayasi e whamau angalahi he wike kōsi. E whamatarana e o hake e whamau anga o kupehe koe aho tahawa o sune e tau kōsi. Ne aloi o sayasi mo i pekia ke whare hulohula tali ewa. Peko hiri tāpū ni e whare hurula na nau whoki ki e apino whanga hoko atoi nau whawhiewhia ai o kaukei o sayasi mohono kau mea, peki a me toko taha ko pensoni hono hingoa. I e hiri hawhi hoa mi ai ni hua e kau mea o sayasi o mohe i he taha o loki mohe apino whanga, kai hua pensoni ki tu ami he api kai toi pea o sayasi mohono kau mea pehe ki he pekia. I whamatala pensoni i he ne whoki atu, o kutokoto i pekia i he loto whale pene e kiangi ki o sayasi ai uhinga o i tokoto whalase i he whaliki pea talangi o sayasi na ani tuki i tu o tolu ko uhina ani whenga la ki hona kaumia. Ne whaheka lewa i o sayasi a whalase ki he mea lele o whatokotoai pea hoko atu e nauinu. Whafufua ki he whahengi he aho i tahane o sei e nauinu pea whokia pensoni me pekia o whafoki ki hono apino whanga i kolofo o. E nā ua tū ne fua atu e pekia e pensoni me tō taha pe honau api ko wate soni, pe yono wakai i e wate soni a whalase nei mahino ko ne mālolo. E li pōti e whalimaki i hono oha ke i whamauanga ne pehea e tu i whamaulahi mai Kolowiten, o ku pehene i kai hakaunga ai tuki ne whahokai o sayasi ke pekia ko uhine tō tua ai maukawa mālohi tapu ko ia e pekia o ia iwi sia ki hono ulu hange koe whakatapu o hokai ene mālolo i he taimina whahoko ai o sayasi ai tuki. Ka he tau kawe e taratala ki neongo e mātu unga e mālolo ai pekia i he fuuhuakawa ia ka ko mole ne mo ui ke hike tuki ni whahoko ai o sayasi. I e whamatala ne oha ki he kaupolisi i he uraki taimine puke ai o sayasi he kaupolisi na i kaike ne tokoni ki whatatolo na na whakahoko. Ke hike tangata e whanua whisia na ane toki i tō ngani ipe i he tau e whakosi i he visa ngāwe. O kuteki whoke i ai hano le kōti whahia ai ane pehe ai i he tui whamaolahi, koe taha eni i he hopo perepere ngesi mo whaka ofa koe hine i kai amanakia o sayasi e mo ua i he ene tuki ni whakahoko koe hike fuuhuaka wa ia e pekia.
Nā tei whamatana tu I whamaolahi ki ngai mātu ngā kehe kuni whawhehu iai ai mea koe nei hoko ne au whangatuku ke tau te mata puleni ki he tau ewa me mahina ewa ka ke toloi ai mahina e hongo furu whamui I ngāhi mātuunga I he tau e taha. I kai koia pēka e iai me ngāhi monu ia kehe malawa ki ni mao whainga mali iai lorotonga ni kei ngā wei hono toi ngā tau tea I he pirisone hua tori tori. I ki mua pē tau mawai to te wakaingi pehin ki ngāhi ulu I ongongo. Whaingata ia I kakai I he wāwea hiki ki tō I ngahi totongi koloa me toko ni, koloa lolo me ngahi steve sia to e mamawhange I he lorotongani. Whakahoko ia honi proklama taratara noa ai kautaha malu I he pasiki potu ngahi paanga me ngahi kōpu whikau aki, kia ngahi whaunga ke mao ai ha ngahi toko ni whapaanga ki he whatamaki. Pea mahina mai e ni koe toko ni ma pē kuna wei pā ke he whawunga kakai maha apai tahawa, hiria ai tāpuni o lesita I he whiawhini. Te kātai bea mō ngāhi ngongo I he lea whai tonga me lerio tonga ulanki me waka mā whoki televisone tonga ki e hoani, o gai e wha amune au tāki kotoa te ngāhi ngongo ni ki alo te whale kotoa pē. Wha māloa tu ki tau kei whi au mai kau liliani polo tele ka mō mea.